Neke on počeo raditi, jedna godina, kako to Kofol, djeca, pa on meni je potrebno, nema. Lako je dobro. Draga braćo i sestre, okupili smo se večeras oko gologa oltara koji simbolizira Kristovu smrt. Mi smo se isto okupili zbog toga da dajemo počast Kristu. I ova prostracija pred oltarom svećenika bila je znak i molitva Bogu da svi zajedno, kao braća i sestre, čitanje knjige proroka Izaije. Gle, uskreće sluga moj, uzvisit će se, podignuti i uzet će veoma, mogućicuma, plijen ću udjeliti, jer sam se sam predao na zemlji. Među zlikovce bio ukrojen, a on grijehe mnogih ponese na sebi i zauzeo se za zločince. Riječ Gospodnja. Braćo, imamo velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa, Isusa, Sina Božjega. Govorio svima, uvijek sam naučao. Govori. Grijao se. Veliki svećenik zapita Isusa, o
učenicima njegovim i o njegovu nauku. Odgovori mu Isus. Ja sam javno govorio svima, uvijek sam naučavao u sinagogi i u hramu, gdje se sakupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio. Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio. Na te njegove riječi jedan nazočni slugu ljusne Isusa govoreći. Što napisah uzeše njegove haljine i razdjeliše ih na 4 dijela, svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu dozgo do dolje. Rekoše zato među sobom: ne berimo je, nego bacimo na nju kocku, pa razdjeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. Kako bijaše priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom. Da bi vi mogli malo sjesti, molite, ja ću malo popovijeti. Kako? Težak dan današnji najvjerojatnije biraše za Isusa Hrista. Nakon noćašnjeg suđenja, to je ništa nije bilo. U Isusu nije ništa vidio loše. A njegovi su narodnjaci vidiše nešto loše i dadoše da se ubije. Za svetu crkvu, molimo predragi za svetu crkvu Božju, da se Bog i Gospodin naš udostoji nju umiriti, ujediniti i zakriliti po svemu svijetu, te neka nam udijeli da provodeći spokojan i miran život slavimo se mogućega Boga Oca. Ustanite! Pomolimo se! Evo drvo križa na kojem je visio spas svijeta. dođite i poklonimo se. Svijeta. Dođite i poklonimo se.
Ja pred tobom otvorimo
a ti mene napojiš oči i octom.
nožicama i bičevima.
austricama i bičevima. Znak počasti tijelu Hristovu i zamolio bih vas da kleknete sve dok ja donesem hostije ove noge. Našem selu. Idemo odavde do groblja u nas. Zaustavljat ćemo se na 4 mjesta. Prvi put se zaustavljamo na... Prva put se raskrsnica, ostaje zaustavit ćemo se gore na Djunu. Drugi put ćemo se zaustaviti do groblja. Kad se budemo vraćali, zaustavljamo se kod raskrsnice tamo. I 4. put se zaustavljamo tek na raskrsnici. Pokažemo da znamo što radimo. Molite da uzmi križ i dolje formirajte proces. Za perom neka idu djeca.
Dobro je prošlo, a sad je to. I